Yo-maya, aşağılayt. 18 minuta. Tam. Сахалине туғандар, таксист туғандар, таксист коллегалар. Өзім мындай мотивация берейін дедім. Бека, не шалдырайсың, не шалпаясың. Бірінші заказ. Спасибо за поездку. 335 Заказ рубль. будет оплачен картой. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле. Ассаламу алейкум. Туғандар, мекендестер, Поставьте нам оценку в приложении. Да, Құдай бұйырса ішке шығып іштен баштап бірінші заказды алып келдік. Так, бүгін қанша соқ қалды? Бүгін среда 28 февраль болып қалды. Saat 8'den 40 ötüp kaldı. 8 yarımlarda 8'den 20 ötkünde başladım okşaydı işte. Lineye çıkıpçı. Şunday tuğanlar. Bugün qanday olur, qanday жоқ. Sizler meni çok görüyoruz. Kettik anlar, bayağı. Günümüzler berekeli olsun, iyilikli olsun. Bağdan iyilik kalakmanızlar. Так, ikinci zakaz 29 minuta. Спасибо за поездку. Заказ 648. Заказ отменен. 648 plus 250 de verdiler. Noy dеревня kendine koysa. Ben şarjın içinde elle olsa gerek de suyunuk aldım öyle. Ладно, ничего страшного. Жақтан самый главный телефон аяққа түсіп кетті. Самый главный заказ алып кетіш керек азыр. Хотя немеден бере екен аз. Александровкадан. Ошол жаққа шығыш керек. Күн шықты бізде. Кеттік анда. Мынаны қараңыздар. Қарларды. Так, туғандар. Ошол адыр қалып келген заказым қайра түшіп қалды ғой. Қайсыл жаққа барады екен? Плюс 130 коэффициент менен берді. Обратно шарға болса соның болды. Алып келіп қойды. 26 минутта дейді. 392 415 түшіп кетіп қалды. Ох, жаман ұйқы келіп кетті ғой, таң атпай еле. Bir заказ түшіп қалдыр дағы. Кеттік анда. Так, 6 минутта да алып келіп қойдым, 182 рубль. Дан bir заказ түшіп қалдым да. Бұдай жалғап. Lenina 3A'ga gelsem Lenina 4B'dan düşük kaldı zakaz. Plus 80 de verdi bunu. Gittik anda. Çota желаниялар вечно болады. Сахалине туғандар, таксист туғандар, таксист коллегалар. Мына көрдіңдер, вокзалнаядан бурулуп Компроспект жаққа шығайын десең, ал жақты односторонний қылып қойды. Компроспекттен прямо вокзал жаққа түсіп келесің ғой, ошол жерде. Вокзалдан шығып, вокзалнаядан келіп, бурулуп прямо шығып кететек мұрын. Hazır односторонний қылып қойды. Мына видеода көрсетіп қойып қойым, көрдіңдер, тосып алыптыр бір таксисте. Тосып алып, кірпіштен кіріп келдің деп, шешесін танытады. 200 сом, 300 сом таба қойым деп, 5000-ге түсіп қалбағыла. Внимательно уже көрдіңдер бе? Гаишниктер біліп баштады да уже. Кейін пайлап тұрғанда бір жақтанчы, бір жақтан шығып келатқанда әлі пунк алдына сайыптыр сразу.
Ойлагыла, короче. Аэропортко барганда дан ойлагыла, аэропортто жанагы кургойдо турат. Кургойго коюп коесуң го. Ошол жерден пайлап турат. Кургойго койгон болбойт, ошол жерден штраф жазатат экте менен. Курсакты тойго алып чыктым. Saat 1:51 өтүп кетти. Saat 11:00-де үйгө кирип кеттим эле, курсак тойго алып чыгайын деп. Курсак тойгоду заказды алдым. Так, короче, жарым saat 31 минутта да. 444 рубль. Так, алып келип койдум да. 14 минута бунда. 243 рубль дейт го. 243 рубльге алып койдум. Да? Плюс 50 деп берет атам бир заказ. 500 метр. Вообще шикарный. Пожалуйста, дождь. 24 минута. 400 рубль. 400 рубль. Что-то uyku zaman gelata te. Uyku келет мына бир. Бодро боло албайт да мен. Что-то uykum geldi de uyku сурап мындай алым куруп иштесемби, иштебесемби деп баягында болуп атам да. Өзүм мындай мотивация берейин дедим. Бека, не шалдырайсың, не шалпаясың. Давай ишти кыл, сен канча заказ, 12 заказ, 13 заказ кылтырсың. Бүгүн 25 заказ кылышың керек. Шалпыйбачы, давай тур. Сен али көп иштешиң керек. Сен кайсыл жактарга барышың керек. Бүткүл дүйнөнү кыдырышың керек.
Дүйнөдө номер 1 блогер болушуң керек деп өзүм мотивация бератам да. Мотивация окшоп атабы? Мен өзүмө окшоп атат. Силер кандай деп ойлойсуңар? Окшоп атабы? Комментарийге жазып койгула. Жигиттер, газын басабыз. Кудо калса номер 1 болобуз. Номер 1. Дүйнөдө номер 1 блогер болобуз. Газын баса берели. Давай. Бирден лайктардан басып койгула эми. Силердин поддержкаңардан. Ё-моё, ашалайт. Жигиттер, мына каралачы 4 минутта. Ё-моё, чё за заказ? Көрсөтүп коеюнбу? Давай, завершить болчу. Завершить болгусу келбей атат ажечи. 123 рубль, 123 рубль. Yoshkina gördüңөр. Самый лучший заказдардын бирөөсү да булчу. Элестетип көрсөңөр. 3 километрге 123 рубль. Вообще шикарный. 4 минутада. Будан яша комиссия парк менен Яндекс 21 рубль алыптыр. Мага калганы 101 рубль баланска калыптыр. 101 рубль таза өзүмө калыптыр. Вообще соны даң. Газыны басабыз, газыны. Жолдор өлүп калыптыр, Сахалин жолдорда ар жери оюлуп, яма болуп. Машина ходойлорунан жеп кете турган болду. Так, 14 минута. 260 рубль дейт ба? 14 минута 260. О. 130 менен бир коэффициент, 130 менен бир заказ түштү. Saat 5:30 уже коэффициенттер жана баштады. Жана берсин, сүйөтү жана берсин, коэффициенттем жана берсин кошулуп болот. Там bir zakazına 23 minutada alıp gelin Danliga. 354. Короче, полный никсиский акцентка коюш керек мындайларда. Bir ажылдаган катын экен. Сөздү түшүнбөгөн бир демке экен. Бул жакта коэффициент жок. Коэффициенттин баары шаардын ичинде болот. Шаардын ичинде. Ya тугандар экен, мына иш бүтү, Кудай кааласа 6:30 иш бүттү. Азыр магазинге кирип үйгө майда чүйдү алып ала турган нерселерчи. Жумуш бүттү, короче, 6:30 бүтүрдүм жумушту. Общий 24 заказ кылып турмун. 24 заказ. Так, 24 заказ. 8,5 saat. 8,5 saatта акчасы 5513 рубль. Ошондой мекендештер. Тинч болуңуздар, аман болуңуздар. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө